Kwezi tengo jitukufu wazalendo wanawahe Komoro, wanashwa hangu, wahu wangu, wababa hangu, watata hangu, dohumnika nizentu sasa Kislam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Warongo wa wazalendo ukawanduzi marawe jaja mwandaya, wanduzi marawe jaja mwandaya, ukabaha mro wahamhu wa mro hamba mwandaya, nekao mro usawasuli mwandaya, anduka na tomacha ashiho shinda ozime. Awange mkininga mjinaso hokaya vanusa nguo mwandaya, mkinike raha koti mwanda. Nande zala uhunda kwezi mathamana wa daula, vanueshanga mizoe nsiati nukwezi sindezi ronao aba hainu shawanga mifuwa nsina daho dekali satwamaya nduli zingara yodemano kao kabana mndu mwenza jitahidi ya urengeza mwana hamambaba ya lelwa tabu yaona tabu zolela yeufanyile mwana herumbi hajojushila harumatwama njema na uzalendo. Mdori samienyi mwambori mdatani au kabanu angasi jamba ukaa keriho doho muna na bando na nandu tsamba bizandongo shainu sikodo hari mwazanyi dozinu abonsu amjomni yenga nonswanza mdoni yenga. Abonge hizo wanzani watukufu mbaba yaona tabu ya lelwa tabu yezamwana badi boye kalikanwa no mwana woya aswili shabadi boeza mazawisa zinu ngaronozi ndwa jine isangariyo noho meleni zanongongizo kinyume haukawa asomesiwa no waona tabu do wangamiza wanao leo rikahamba wanaho wasome wanawasomesiwa ono wasomeswa no waona tabu wao leo rikahamba owanaha ngwajo wanikajitahidi jumayo wababa wawa nikatawaso leo baba mwanangu tozi humengo mine mzaza mwanangu tozi humengo mine mwanahe endea ni kwa baki abo mbabo mono hambi amezishenda mwanaho wa mtali kola asome emizishenda wakahili ba kolaji embababo kweli huelewa emzazabo kweli huelewa umruwa tamwana likola ataondeba kasojo shindo twalize mwanaho wa CP1 atojo shindo usomese mwana hahe atojo shindo twalize mwana shewahe abonga saru makhatwari nabanu ehakike daula sinde ilo banja porozo na za fanywa daloni daula ya jabanu harumaze daula mimi nazienshi sirazalwa jana ze daula nazienshi mimi tujuro fiti uno harumo msomo nguoban shande ze daula mimi nazienshi na bali yakili nazienshi ofiti wa msomo unu tujuru ko tujuru adala ezinga zichaoje nabano ekhatwari timambia ni ndokaya owade unu nguona mafundi wabao rezo zomnundrabaki ngabo wembaba wakubali wende wanje harumwerezo eba nuzinwe mana
rawa sulishwa darajeni ndini kwezi watukufu abonge ngamtsinzwe nsinu twamaya haukaga mjauri danganya karna ujua eya lazimu asome haziza mwenjendobi karna ujua ya lazimu ya some haziyotaka rondobi karna ujua eya lazimu asome bundondobi haukao onsi hena mndugu tsojondo aferetranje abozi hazizwa aferetranje zo tsojo fanyishi hanayi sa iria henne dara yanja mndu bokawo msomo wa hahe ubidi utundwa kabla ejaka ushilaze nyiza haorientewa omsomo ya bidi yoso mnyezi mgugujwa haula intimu ya jailiyewa tukuze misomo ya hazi baba anwesha tongo wandu hena mndu atingo hanza yonde baki ya hemvuni dawe daula ya hatu watu urengeeza side daula nubahi bezo zojofanya nese daula za tende dabo ze daula za tende ba za birabanu mimi na zieshi kwa jatukuza msomo msomo mndu tsondra baki itongeza harumwa mafumvu jana wafanyishi ha statistiki harumwensi ya Komori etwa mangi yodemevu wako washashi ndo wa wasuliyo harumwa msomo wakawo urengeziwa harumwensi ya ewa abongenga rando rangaliye ewanruweshuwe wanu eka harumwa jana emengo shenda dowa eshuweo harumwa msomo uhutajiwa unu harumwensi ya Komori atamdonde baki eka wanji dowa eshuweo naradera aridiri divize owanruweshuweo wao washashi ndo wajitamporize wajitranquilize watoho na wana haya wa mafiti okaleo na ambwa somonongo zofanya so dur ufanyo mwango ukazo abahanu ufanyo portai kazo abahanu uwo wandu washashi owadunga haziza bundo ukangwa aminio kaya emaesha dimilia bundo na dimilio finansi yo sawa wawashashi do wele waokaya ufanya madirisha aluminium ila tanyibu ila hazi dimilia bala na dimilio fertranje yo sawa abo washashi tena do wele waokange bidori joriantaro mahazi za mihonori fani owenji daweka ongwanzo mahali heze falsafa za hao ima hawidi ima heze mfuza hao ewa daula ngama watwali oje raha daula Komoro yeja tukuza emisomo ya hazi tiba itena we tukuza namne juha daraja za juyu mwana Mkomori elewa ukaya homdukana diploma ya uti ya mwenje au kena diploma irekonesi wao abo maudu yenjenueri enda rengeze nyumbe enda pange plan nyumbe ewahele bundu akazale brike bade hanza tunoe mwenjeleo kana utino hazari shangu rengo mndu ya takharaji harimwa akademi ikawa leo baja maprofessionneli wasomesao yabo parce que banu ngabana institut wasomesao sha esura yaheze rongoyo ketsina mvu ya tawana nje Komori kwa tujisi ukabala wende wasomo parce que zeno ngo uzo daula kwa jazi jushilia wazinika ampleur wa valoriser misomo hiyo mfano Tanzania ngasina ya academy ambao VETA ukaona wa Komori jumba ikao mndu ya njia mfano jumba bukao engeri ntota picha timone saniban majumba bokaunga yo kairi hane majumba ya universite asomesawe misomo ya superieur misomo universitaire mwensi ya Komoro le jumba ilo ilobo lionao ngo shangayo si ya Tanzania waliwaha Dar es Salaam mjini wa remorko ngwa yabo ngwa asomesawe bali ya zero remorko garikosao mazofera wa ubaliaze remorko leo VETA wasomesao aziza urabote miri za usihuwa miri baatanga bwana wa Komori wahunda back plus bakse afan wahunda bakse no wajoriante harima haza mihono no chuka kwa hiyo shida afanya medicine
me shwaya hao weono wajoriantaru mwe hazi hiyo nusu ya hao wasawa ajabanu wafanya uhazi zijisao dimili bomwana mkomori tikirutularo mwa problemu dimili 50,000 kabja 50,000 zijisao na 50,000 zirisao za 50,000 zirisao nde zahibwa dimili risao bomwana mkomori nde yahibwa ama 10,000 wafanya hazi ujizi wa ihunda yo sawa ne 10,000 ya SGG yo sawa ne 10,000 ya rais wa daula yo sawa ne 10,000 ya waziri wa finance yo sawa ne 10,000 ya waziri wa mahakama 10,000 bomwana mkomori jamini abange habo yakaya unu hatu komori embawa ya swabirani hano msomo zisazirande haukai bakinu itilo mbwabu ya ukaleo enamrikao kaje shinda yuhunda ngutsone hahama isazirande hamadhara uharumwe mabangwe ne marengwe kujonda bakitsundu baki bazima no kae hamohondu baki mfano bake yahe hiyo ranzido usiku wa taleo asoma hazi za mwono waka promotion nzima ngumeo radi kumene rali jana bali nusu ya hao wabaye maluka ya kaumijini hatu hotwenda we parazindu welindezi hukume za mwezi za feretranje na finasi na tijinda huu jamini mwana mkomoro jamini katikati lotila mndu ya yoti mpaka unde baki ekale ongo jisuka nivo ya haho kutushina parce que bana problème ya tunu komori enge heli risomao ende heli faransa wasomao watojodo shuwe wenji cha faransa nga orientation ngariwonao shiningi orientation wanawalo wanankarara sango neswa mreka zingara taloshi wanawana nkarara ngo neswa nivo ya ukazabrike wanawana nkarara ngo neswa mreka usodishuma osa oriente waranzida bonsi mkababo ranao abongea hii soma na mkomoro ranzi sharuti ubose haruma mathématique ubose haruma science ubose haruma physique ubose haruma zemba za misomo za uhihunda ze misomo somesya mpaka ubose misomo hiyo ya ujahunda baki mfano mahadisi yabo nsojo shinda sina ukana maisha abonge utsikubali babanu hate heli mnyezi Mungu yanisema esha emrutsi ngo ulapizi wa sharia muizi demri akanza ajahibe za rengelea shamrikao hata hafani hezingara henamrikao hata hafani hezingara enamri ya zingara fani ya humfanyile mesha hae uo mwanadamu ranao uo mwanadamu enamrikao nge nafani nguihundrie maisha ya hae uo mwanadamu abonge hizo wanzani wa Komoro domwambia ni yauka Mwenyezi Mungu yeye hawanyisema esha nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum abonge na mjomkirisha yobe setu somonai yarma surati shura Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaone sokaya haranyisize maisha warafa'na ba'dakum fawqa ba'd ad-darajat harengeza hamataraja wahandani wabili wararu ataiheya liyattakhidha ba'dakum ba'da sukhriya iliritahana hushiduka zale burike shawe kujuta mwenje gojota hamraje utinie umwenje hutio mwenje shawe kujutia taloshi wojota hamraje utinie taloshi kabati mrujo shida jikimu kana mapesa hatawe kujuka za brike za barindi ni udhara uwe yabo ndesima ne maana ujida hiyo kanga wana nyumba kuda bo yaundwa mapesa hojo shindo ya uyafanye watsino waso mabundo mapesa hojo lana nda watsino waso mabundo mapesa hojo yafanya jeba tsino watao mwenje mapesa hojo yafanya jeba tsino watao karo wandwa wansi pia wadenigrewa
na andika ole ongwa jadao kaya ole onga mina diploma uranzida yabo kabati mrubani hao harimule mengunu wandu pia ngontinwe maharo yao banga wana mapesa atohanya nyutafunye kwa yawe maana wabonga na mapesa ndabo joshindo hule jimbi yamungo dharawe alilima maana wamba onga wena mapesa gojida ndabo joshindo hule nrofi yamungo dharawe ilima raha ensike janika zemba wazinu ya haki ya hazo za hundra suraya namna yokai na mdujozi ngarambawa ya abo he somo ajihisi anikiwa shaushahahe shampaka leo atazi athiro ataza hatu illa badi mrikao leo hata ngono ataza hatu mrueni kwa dimili ni mwana hahe asoma haza sodiri au ne dimili ya mwana he ufanya za affaire étranger ba hiyo affaire étranger ngo ko hata ngihama bala inu ya sodiri bala mwana he heshuwe kajeshuwe bomza mwana ho kajeshuwe uwo kajeshuwe narikubaliana bamja mtia mna langajiwa to ni hunu ndo wa eshuwe kajonda baki enge mndu hindri ngufanya volish ewo msomo timsomo abonge rijari kanti hunu hasibabu ya heba kiinu wakomori irende haukaya kenaka ujua mwana mkomori ya joriante wa yatoshinda nge pasao yafanya bunjilio yena mbabahe na mtatahae mbabaha tuezume ngomine zini kwa bosi ya mnike baki oui parce que kavu bulora dio dabo ya joji kubali ukaye mndu henge bumtata boyo yaje yawe yaje mapesa ya yao mapesa hindi ona ewa indobie amedi sufa ona enda wangare wandudungwa duba ntsina paro jirezane helu jirezane mdawle pomurao mitsinda we mitsutsa hankemi na mndu wengwa hangungu libre olewa wengwa nguo libre ntutsa hankendawe au nkemi na mndu amandawe wala kabati mndu mkomori ya joparo shidane lewe ya noriante harumwa party parce que tsamba mi wizani mi hangwa muhadi wizani abanu ewa zokene hakantani bangwe nkiyami Dazao dawa do jeleze heli ujelezao bami sina paro jeleze heli ujelezao sina paro kandawa atedu na ihisi jajo paro kamanzani wa mndu atedu na ihise mitso usifule ondri na bezambizaho mau yode heli nazo ya niledwa mitso ambaze njema zangu leo tsabazambi zangu mau nzao neze parti za mazanga za nyuizo na parti jawa we parti la jawa sawa Soro netimizi banu mitso block nusahilisha waba kutsundunga bantie partaho zaho ndawa ngarewa dingo upwe magozi ojufumo waoke na wayo baudo ajodo sula jero hode kamnu gudopa magozi no yatsi kanema lazima yawe no wandu wobzoe amtsojo block netimizi banu au jisahilisha rohe uduje uruni block sina haja nawe o wizani wangu ndo uwo kabati mrujo porokana haki uswani mwa matedu na hisi wachoka na haki leo maudu kuna kana haki yade heli na lelwa mitso wamba njema leo maudu tikorijeo abonga mtiba hanze kenyina hakata ndibari ni opposition hau laza siyaho ya naam abonga hizo wanzani watukufu isababisha owandu hundrao baki haruma amviro ya 2020 huja ekabo njaja karibu wahundroze baki shesabude shinji sha bazimano watu lazimuke wazihunu shango ajiforce yo parce que ebaki nuire ndeha opportunité nzima usoni mwandu imma werumile mkarakara wa rohe imma werumie harimu babi za nongozi nrajini heyeda ulangarifanyao itifema fundi ona Rwanda ze baki universite edaula komoringwa juwao kaya universite daima ngaba parahani hao tartibu za ukaya fundi fulani hamba kuna valide wasage afishe ngujura bazimanizo daula komora na rogo amada wao nyika matundu anyumabo mdigo washia chandizo kabana fanishiha service de renseignement fundi waya parada bohahi yele okaya ngaba jobu hamra jina somesa elimu ya somesao mwamshute mwamtapirizo ya eda parada bohahi shabu mrati budo chibuwa
no kazana le patilahe la mahajana lika 20,000 mahoja wardali kaza 25,000 wishiari nizonga bafundi yarenga mnashwalu ka kuna paro valide nizo mnashwalu ka tu valide amra fundi huo daula nga mwishauza subson hizo service de renseignement ya hanyu ketsudunga zanogozo atasuli ya parcelle fitizo jinrini ya oma ya tapirizo yabo maya dabisha msomo akomori mautia nyonga za udorunga wandu namna yoka mwele iliondo ele oka msomo oko msomo kodoro arilo msomo kodoro fanyilo mzaha ono patima nizoza nogozo tipia wanarongo mtuhana manongo atiti riha abantu rizamba au mzishia au mnashona afanya temwanya za ndongoyo nyuma bo mwazishia shaka batufanyisha service de renseignement harama za idara zote pia bafanyisha renseignement ilo njema ena mdu ya subsona na ndongo wa yadungwa bala hata ya pulwa mespion wenda waoneka ko libala ngudoza party abaruma mwana mshahenda abaruma mwana mmea henda enda ya tunda jua ankwema pesa abo shema pesa balaze program irane fundu wenda re muhamba naramu ya chulwa Henry ilike josoma ikekwe la somo etu joshinda yorientewa haruma msomo mrajine awe daula ngampangao wajuhuwema wajewa zingarentinu maudu shekari rantsiri kajau abakabatitwa maya harumwensi inu abonge mimi legaola handani do kensi nuivaziwa akademi za mihono minji zitsunzura lawa wa hajindu la nyumba amade banu shindwa za barindi kwa mjoka VETA Tanzania ekole akademi emisomo ya hazi emisomo mihono pielo yabo rare rubalore morukora mwenjera decoration pia kabati msomo VETA watu ndamsada na shini mathalan ondumsada na tsindwa jina wa hale jindu la likoli mana zitsunzu sojo jona mwa wahale jindu lalikolilo bana ilmarufu zamba waizozo ntipaza kawendi anuzo titabiri zonongoza juju realizeha pourquoi pas juju realizeha zanongo hizo baada ya boma atashime mwa dekore parce que banu am dekoreze ndongo yamnekao daula mbirile misomo ya hazi mihono haziyo misomo ya hindreniyo ya mihono haziyo mwibiriliata mwitie suroya na mahaba ani namne kawe ni mwano jonda iho ya chihisu kangu somo ababaha wando adingo tananterane na miti fenjao au fenjao utosoma hoba hao ya soma hunu wakawatimba tofauti shara ile systemu da yenu daula gejoka nze rumani walimu o walimu wadliyo ngaronoze ndrabo o wapangwao ngaronoze ndrabo o wajo usomandro o kwa namaswa abo zaidi razo sojodozi ngarwa na ndwika o mheshimiwa rais wa daula umono hambie abo kabati hazijo paro panshano pashawa ndroje nonga rambilao kanga ba mawaziri walo hazini zazao ngafanyilao ni mawaziri wakawalawa yabo che Kushamdwenda baso moja hata utora plise cheki ya mapesa katujua gubiro elenganiyo bala mdu panya ada abongolo riziki ya wandu narikeradhi idha kunta fi amrin fakum fihi nduna jiko santre na manongo wa mango amini wisome isomendo tisomendrabo pasko abongo dhulumu yensi ena mngu somamba uliona fani na angale somero satu emanaka usomondrabo efaniwe izingara abongo jonasa gojodola riziki za wandu wala stahiki chojodamba mide nasalo makotini yabo asalo makotini utona ndokoza ha ungengo chojorongoni kwa hazinonga bo wankanzu ya msihanzi ya jojo kufanya haziondo kasomo abonge tikecha abonge hizo nabo msuiba ebakingo showandu wenji leongo jeshawana wakomoro warenge bieba wasimwali arungo do afanyile zepakiho ba mwali ho mrenda enende ho yetso hu efasira ya bwendu kanyande mrenda mwali yetso ndabaki fasira ya bwendu amodo nzwanina afanyile bakiho ba wandu hu efasira ya bwendu
ani uhakika daula no walimishao ngabo problemu baadhuhum baadh. Leo unrefundi wakamili abarezo gukorishe mapati yebesha wandu wofundi wakamili itonga za taunumaha ngasina mafundi mengoni mwe mafundi bati parso shahidi wafundi mzima mengoni mwe mafundi wakaudo para surveillance he concentration yae fundi mzima mengoni mwe mafundi kawo ya mumbeni banu ujulani hafundi Adamu hande hata hamagurudi harumaye surveillance he ofujari wene aba hayinu nezemena siya tolewa ozoro wadzadzero wa baba no wana wazemena so mfanyilia wabo yatokiri mafitaru mazasali ati jollo aya hashukuru arudi paske katu yekasi uha yamena sewa swafi leo wisha mdu gendarmo ya pulo ende ya surveiller baki ende ya negosizi wa mathalani mfano yani kwa pati ala asulishe klasini hiyo hapo kasiji hani mdu katujua hata kabati zizima za kanti za twambwa leo zinungizo badi on nabanu ya ilmu kaidhalilishi wa bonsi jubanu wa msomo kaurari wa bonsi jubanu ba kabati toma kabati rongo wange ena mdu naamini wana wakomori wallahi ngamina wandu wenchi wakawe asulia hao watimizi mfuni nusu yao ngabu wapasha wenda wahaji wakauja wa justifie rongo sha izongo ajele zao holi honde heliensi iliyo actuellement parce que normalement mundu anza mwangalie maana hao wana wenji warudio likoli ando wenji kwa tutahasome abaha ino hakika wandu kwa tutahasome odo wenji do ishwa tutahasome tukawa eshuwe nga mwandu ikao ai tukale ukwa tushinda afwan tukale ukwa tushinda watode kurajeha abaha kabati mndu ya somo to mndu hamu komori yode asuli kweli oyati misimfuni aba yati misimfuni kufanyo katina place armwe daula komori haka Senegal yati mizaba la masteri haja katina place armwe daula komori ganzo rongozi nji hata ngo jundo de kurajeha ngotsora nga dossier daula takutsuwaziwa bale atango balo dossier bale dossier lango besho mrika o ya asulim kalikoli bazimanizo haratelikoli kajadunga branch nyindwa jine shaha jangu fanyo hazi kawe bidi zingarani woyi wondu yamba mbeshe dossier de hamnik handi mfanyilo madharau ya mwane soka usomo kolana amisha mide mzebana zonga rizienshiyo mafiti yao ngari yanshiyo armaza idara ngozonga zijirio ono itwangeza harumwema bangwe ne marengwe karikansi owatsingwa utende wa dekuroshe wanduka ketsi na manamdo alatse wakati ya kensi likoli do wasoma odao hunukomori wodo wandu watendeo ufanye maandamano yao amina wanama wenji waje wajoriante wasomo waja shawajori waja wakati zihaziabidi wasome adepoze kwa turengo hazini sha amjao kena mdu ya soma zako eli yekatswa namna yo jitahidi ya enshi wajoriantaru mapulaye ya arma elevage wafanya na formation wa 3 mois 6 mois wajibeha arma nongo za elevage kuhu walelon kuhu basi muhawahandani ya mdugu jelezoka kejaka na maana ani ikamsomo na kausoma hasababu ya ukanjenza hemaisha yahangu aingeti jua jokati fanya msomo wa karibu jokati tifanya msomo wa karibu tipaka ndata mlatse wakati nde masteri hata ni hebu jumabu jokati renge mwa hati fanya formation ya elevage yanku tijati zingare domenino nusu yao wenji kwa jelezawe namna hiyo na hiyo maana jelezawe namna hiyo dabo ya kaya ema diplome harmensi ya hatu kwa jarengezi wane daula namna taila yokaleo owasomao wakena hamu bao wabeze wajitahidi wasome paske ni asoma leo nge beneme
gutukuziwa gunikosho shaya nikiwe plus ya abongo wabakisha ngwendo mbio wawasuliban shahar mwenti ya tutijao timpakola tse wakati ngojojo kaharma plus ya bidike na mru ya la wakati haruma msomo desho akujala tse wakati hata abonge isababisha owasoma wao odo wasoma wao zerezoni mazahao heze tabua zona o walo ma diplome wa jorientar ma formation zinojine waenshi wa odo atingo hambaho marengo nukaya mwana ama ejelewa mratsi wakati ratsi la wakati kensinde yi munafanya mna formation ya angalie formation ya jibazi afanya formation ya ndise emesh ya angalie formation ya isomeno rondo ya jorientar mahazi nao andu wenji ma diplome ngabo wajila se harumale dima na muone mwana nyasi mhuwatu kauti mdwaze isimu ya kadoka Comor Telecom ya jireje za mwalaru mwale dima mahangandro vine mahangami hogo barakallah Mwenyezi Mungu mbarikia ya mwafikishire dima lahi ondungwa enshiwa sababu de majuna androvia we donzwa nina nangazi jabanu mengo mwandu wemisa ensi inu wandu wonde bendu wale wonda yewa yeche hajire zoni namna hiyo paske katsuka elewa ukano aboye j'espère bien que yeye emwana heka mtali ko lingwe evolie gujo moriente na kabula raja ka hamenye wakati abo aromba Mwenyezi Mungu daula itukuze misomo hiyo hawa hajumba la suraya kawate mdwa ikango do likoli ngujihisi tuambokaye école technique ya heya Dar es Salaam ya boveta yo jisani university ya Komori ko atake jabini na mbeo jisani yo kabo gari compare okay jabini ri compare hata yo wa wego jibi wa wanja humahala ranzi ojihisu kango do asome paske ngo somono kawe daula uyo shangira zendongoyo na mlauze daula mlance projet yomche muone chetsino tubasa uha show zehazizo tusoma na nduwenji leo wabanga rudo grake harma wakati okaya tirenge mdu diplome da akateka ro yangu mfano ababa henna hazi ngona stishahada kuna hambo tino akaro uridingo tsopu hanyivubwe ona ritukuzane namdu akubaluke mwananya hasomo iye undo la hasomo haukaza paske kutujua humkaza paske katujezo juao nyamnadhara huo hahana wananyasi banu wao walobo tijubanu wenji nao abonge daula Komor naribirileze masuala hizo usomo ya some ukakweli ya somo shaza stiza iza za mafundia udobo arezo na wandu baswishe wezitoa na ndogo hamada wawe daula matsuporopin ani arishawa na ndongoyo sharabo jazingaro jindu la fundi la samdondo la fama gobani abo mahaminji mwatia umsoma Komori nyonga ukamra tufanye mzaha abo msajaja unungo jukaya na mrekebeshe ili orajodo la wakati paske banga bandu ikao ranzisi ziemu watatamu warambu wao kakwatushinda shot zangu warao kawa watowe watokabure hunu wadojenda alor kwa tina shongo walibao collage atoma pesa wendawe liba collage ainsi de suite ngabo walokla zaha juwa zao na baba hawa sawelewa ukanoe mwana katsushinda ya dunga msomo unu katsushinda dangale mru mbaba umtsatse bulo na mwana mwana nge termina nge harmo 3e ngwendo likoli wala deja sa somo msomo gushindo hasi huwa mwango washinga zija hota swanaya haunduzi wijana elewe mwana
na hizo kwele daula romada wao jo kabidi wa wate valori ranzi hale ukawabula misomo riantewa wa kama diplome rido na la tele uka yembawa ya sobile hananele sihuola mri ritowa na zoni tama diplome mwahishimu wajoji hisi kama wasomo shahizo hemna uhara woyokaya hala walikoli hadungwe hazinu isere de hokai waeshuwe halafu wana haya wa programme hao psychologiquement wa décourager wandu wajokanza dungazi za mihono jalazimu daula Komoro jalazimu wonge hizo pakanda habo ede fikira mshinzi yangu usoni mwema udhuio. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.